Ngikubingelele mlaleli, ngikwamukele ku-channel yethu ezinohlonze trending news. Namhlanje-ke siphethe udaba likasisi ethi akakhulanga mhla isipoki simshiyela ikhaya laso. Bengicela-ke mlaleli uthokozele-ke nansi ividiyo, ungakhohlwa ukulike, ukusubscribe kanye nokushare. Sisi nani kuphi isipokisi ngishiyela ekhaya uthi sisi wami nyanga thize viki thize mina sisi ngumuntu okhulela ekhayeni lalifana nawo wonke amakhaya kanti ngikhula kanjena ngikhuliswa ubaba uma wami washona eyothola mina ngikhula kanjena ingane ekhaya sibathathu umfowethu udadewethu bese kuba mina uthi sisi wami sayiphusha njalo impilo futhi ingena inkinga ingena lutho uthi ihambe njalo ubaba esikhulise njalo ngithe lapho sengifika ka grade 10 ngase ngiyakhulelwa ubaba wathi ukuthela kakhulu futhi ubaba wangithethisa wathi kumina kuzomela ukuthi ngiyekela abafana ngibheke esikoleni nangempela ngaqinisa ezifundweni ngise lapho sengifike ka matric wami phakathi nonyaka ubaba wami wase uyashona sisi wami kwangiphoxa ukuthi ngithi mangiceda matric wami ngingasachubeki nezifundo zami ngihambe ngiyofuna umsebenzi nangempela ngahamba ngayofuna umsebenzi ngawuthola emakhishini ngangigada ingane zabelungu ngathi ngisebenza lapha ingane yami yasiqalwa ukugula ngathi ngithatha ngiyiphuthumisa odokotela bathu nesifo senhliziyo ngangingena ngiphuma odokotela uthe lapho sekumele ahlanganise i5 years wase uyangishiya emhlabeni sisi wami ngaphuka kakhulu ngoba noma ngibona izingane eziku age group yengane yami ngivele ngibale nazo ngithi kube ingane yami isingaka sisi wami ngaso leso sikhathi leso ngizilile ngakhuluma nomlungu ngamtshela ukuthi ngicela ukuthi ngishayise early ngoba phela ngizilile umlungu walandula kakhulu wathi akakwazi ukuthi angangishayisisa early ngoba naye ungiqhashela ukuthi ngigade izingane zakhe ngaleso sikhathi bekubusika kubantu yamazi u6 wasebusika ushaya sokumnyama kwathi ngelinye ilanga ngishayisile u6 eseshayile ngathi ngifike emgwaqweni ngathola iaccident eyenzekile kugcwele abantu kodwa ngiyibonela kude uthi ngathi leya elele lapha yengane uthi ke mina kwafika isithombe sengane yami ngavele ngamemeza ngiyi1 sisi wami ngamemeza ngakhala sisi wami uthi ngamemeza ngathi kodwa Nkosi kwenzakalani uthi kimina kwavele kwabuya inhlungu zengane yami kimina kwabuya inhlungu zaka baba wami mahamba kumina ngavele ngakhumbula uma wami ngathi mangikwazi nokwazi kodwa ngiyadinga ngomama kulobuhlungu engibo manje uthi sisi wami ngamemeza uthi manje sisi wami ngathi ngithula ngabona umuntu esilise lapha phambi kwami engithulisa ethi sisi kuni noqalile ukhala thula yekela ukukhala kangaka kwenzakaleni uthi ngase ngamchazela ukuthi le accident engiyibona lapha yana ingikhumbuza ingane yami ungibona ngifake itshali kanjena ngizilele ingane yami uthi ubhuti wangiduduza njalo wathi ubhuti uya kuphi ngase ngiyamtshela ukuthi ngiya endlini ubhuti wacela inombolo zami wathi mina uzongishayela ucingo angizwe ukuthi kwenzakaleni kodwa ubhuti lelo langa lazange aze ayikhiphe iselfoni wakhipha iballpen kwelakhe pocket wabhala amanamba ami uthi sisi wami ngamnikeza ubhuti ngase ngihamba ngathi ngifika endlini kungasekudala ngihleli phansi ifoni yami siyakhala ngase ngiyibamba ubhuti wasuyazichaza ukuthi yimi lo bhuti owabonayo uthi ngathi kuyena yakunankinga wathi yena hayi bengikuchecka ukuthi uhambe njani ngase ngiyachaza kubhuti ukuthi hayi cha bhuti wami ngihambe kahle ubhuti wasuyangitshela ukuthi cha sisi ngizoloku busy ngikuchecke njalo mara ngeke ngize ngikufonele emini ngoba emini ngisuke ngibusy ngizokufonela njalo ntambama uthi ngathi kuyena kunankinga ubhuti vele wayehlezi engifonela njalo ntambama yaphela inyanga yaphela enye inyanga ubhuti engifonele njalo engichecka wathi ngelinye ilanga futhi sekuyinjwayelo ukuthi uyafona engibuza ukuthi nginjani wathi kimi yazi kukhona into engifuna ukukutshela yona ngathi yona eyani wathi angazi noma uzoyithanda nami nginendlu endaweni ethize leyo ndlu leyo ngisaba ukuthi abantu bangaze bangene njengoba ngiwumuntu oshayela amatraka obuya ngalelo langa lelo bengicela ngoba wena uthe uhlala ekhaya kini bengicela ukuthi uyongigadela kuleyo ndlu leyo uthi ngathi kuyena yakunankinga mara ngizofuna ukuthi ngiyoqala ngiyoyibona uthi nangempela savumelana nobhuti ukuthi sizohlangana ke ngakusasa ntambama kuleyo ndlu ayongibonisa yona nangempela ngafika qala ubhuti engekafiki ngoba wangithola ngimegate wasuyavela ubhuti sangena ubhuti wakhipha isikhiya phansi kwenye into esabumethinyana nje safike savula sangena ngathi mangifika ngaphakathi ngathola isithabathaba mina sendlu indlu enhle mara oyibonayo ukuthi isigcwele idust uyabona ukuthi lapha akuklinwa uthi ngathi kuyena manje ingane ungaclean uthi ubhuti wathi
uthi uyazi ukuthi ngishayela ama-truck so angisitholi isikhathi sokuklina. Uthi asavumelana nobhuti ukuthi ngizoligada phela leli khaya leli athi ucela ngimgadele yona ngoba yena ubuya ngalelo langa. Ngafika ekhaya-ke ngayithula kumfowethu nodadewethu ukuthi sekhona indlu engiyitholile engiyoyigada ukuthi vele uma sengishayisa vele sengishayisela khona futhi iseduzane nasemsebenzini wami. Uthi ayisavumelana ney'ngane zakithi futhi zangijabulela ukuthi hamba uyogada mhlambe ngelinye ilanga kungaze kuthiwe le ndlu ithathe. Uthi futhi siyenza sabuhlaya singayenzi as into eserious siyixoxela nje. Uthi nangempela ngaguga iy'nto zami ngingazithathi zonke ngingathatha iy'mpahla lezo engizozidinga ngase ngiyahamba ngiyohlala kabhuti. Uthi ubhuti lapho since ngihlala kuleyo ndlu wafika kabili. Uthi wase engumuntu ongasafiki engumuntu ongasafoni. Uthi mind ubhuti mina mangimshayela ucingo luvele lungithathele ungiphonse ku-voicemail. Uthi yaphela inyanga ngenxa ubhuti angasafoni. Uthi ngazibuza ukuthi hayibona ngumuntu uzongithatha uyongibeka emzini wakhe bese lapho akasangifoneli sekwenzakaleni. Uthi nangempela ingidle lonto kwathi ngelilanga nje ngiyihlalele uthi yangena nayo inamba ebusuku. Uthi ngathi nangu uthi ngase ngiyayibamba ngithi hayibo umuntu wabantu wasungibeka ekhaya lakho wase bese wena-ke uyathula awusafoni awusenzi lutho. Uthi ubhuti wathi asikisi bengisesebhizi yazi ikhona into engifuna ukungitshela yona engicela ukuthi ungenzele yona. Ngihlusha amaphupho lapha mangilele uma wami uthi kumele ngimlande. Uma wami wafela estradini manje ngifuna ukuthi uma wami ngiyomlanda ngimlethe lapha endlini ngoba uma uthi akangazi ukuthi ngikuphi. Uthi usisi ngithi hawu manje uzoyenza kanjani ngoba phela unomuntu ongatholakali. Uthi ubhuti ngiyacela bengicela ukuthi wena ungithathele noma yihlahla leli lilanda abantu uyongilandela uma umlethe endlini. Uthi usisi ngithi hayibo mina. Uthi ubhuti athi ngiyacela kakhulu ngiyacela. Uthi ubhuti uthi usisi mina ngiyosithathaphi kwasona leso sihlahla esilanda abantu. Uthi ubhuti athi ngiyacela ngingazama ngawo wonke amandla ngoba phela mina ngikho ngihambile ngama-truck ngikude and mangicane ngililandelela lephupho leli bayangitshela baza amaphupho ukuthi ngingaze ngiwe ne-truck ngife. Uthi usisi ngithi hawu uthi usisi ngithi akunankinga ke athi ubhuti hayi ngizokutshela ngizokuthumela ukuthi lesihlahla usithola ukuthi ngempela ubhuti wangidirector ukuthi ngihambe ngiyosilanda kuphi isihlahla lesi phela esilanda abantu abangasekho nangempela ngazithola ngahamba ubhuti la ngidirector khona ngayolanda umama kabhuti loyo. Uthi mina ngangikhulume njalo ngithi mama siyakulanda sihamba nawe sikunikisa ekhaya la kuhlala khona ingane yami ngilanda yena ubhuti ngimlethe endlini. Uthi usisi ngahamba ngempela ngayomlanda umama. Uthi phela mina ngangilanda umama ngangazi ukuthi ngilanda ubhuti lona. Uthi ngangikhulume njalo endleleni ngithi asambe ngiyokubonisa lapho ingane yakhe ehlala khona asambe mama. Uthi nangempela ngathi mangifika endlini ngathi mama yilona khaya la ingane yakhe ehlala khona. Ngathatha lehlahla ngase ngibeke egumbini lakabhuti lokulala ngoba phela wathi kimi ngilibeke khona. Nangempela ngathi ngisahleli kwase ngena ucingo oluvela ekhaya kwathiwa ngiphuthumele khona. Ngaphuthumela ekhaya ngoba phela bebengenzele i-surprise party encane ngangizalwa ngalelo langa. Ngajabula kakhulu kwathi ngaboma 9:10 kwangena ucingo oluvela kubhuti ngase ngiyaliphendula wathi kimi hawu kanti ukuphi. Uthi ngathi kuyena hayi ngisekhaya njengoba ngisekhaya bangenzela intonyana encane ngiyabhedeya namhlanje usuku lami lokuzalwa. Uthi ubhuti wathi kumina hawu wewe ngizangoza umtshela uthi ngathi kuyena ngiyaxolisa kakhulu ngikhohliwe. Uthi ubhuti athi khona engifuna ukukhuluma nawe bengicela ukuthi ushifte kancane emsindweni. Uthi nangempela ngashifta ubhuti usuyangitshela ukuthi kusasa kunobhuti ozofika lapha endlini. Lo bhuti ozofika uzobaphethe amaphepha ayi4 ngicela ukuthi wasayine wonke yena uzothatha ayi2 wena usale nayi2 ngizowafunda mangifika mina. Uthi usisi ngithi kuyena hayi akunankinga ke. Uthi ubhuti athi no problem. Uthi ayosisi ngibuyele ngihambe ngiyohlala nengane zakithi. Ngakusasa ngazama ukuvuka ekseni kakhulu ukuthi ngibuyele endlini ngizokwazi ukuyolindela lo muntu abathe uzofika. Nangempela ngafike ngamlindela wase uyafika. Ubhuti wafike wabulisa kahle wazisho ukuthi igama ubani wathi uphethe amaphepha. Angazi namhlanje into eyangivimba ukuthi ubhuti angachazi ukuthi lamaphepha lawa wani ngayithathaphi. Ngavela ngathi ubhuti ungachazile ukuthi ubhuti ami sebangitshelile bengicela ukusayina bese uyahamba. Uthi nangempela ubhuti kuyazange akhulume next ngathatha amaphepha mina ngasayina ubhuti wahamba nowakhe ngasala nowami. Ngathi sengihlezi esofeni ngathi ake ngifundele amaphepha. Ngathi ngiwafunda amaphepha wayesha amaphepha ukuthi wena osayine lapha indlu lena isinge yakho kanti futhi nemoto isinge yakho. Ngazibuza ukuthi hayibo ubhuti lona akangazi nokungazi usenginikeza izindlu eziyezami yiphi yona le moto akhuluma ngayo ngoba phela ubhuti akakazi mina naye sikhuluma waphatha indaba yemoto. Uthi sisi ngathatha ucingo lami ngathi ake ngimfonele ngimbuze ucingo lwangiphonsa ku voicemail njengenjwayelo.
Ucingo lami mfonsa ku-voice band nginjalo ngathi ngizomfonela ama-7 ntambama. Uthi sisi lapho ngathi ngiceda ukufunda lamaphepha kwafika ubuthongonyana kwaba ngathi khona umuntu ongishushuzelayo. Uthi ngathi ngiphaphama ngaphaphama sokumnyama mina. Ubhuti ehlezi esofeni. Uthi lapho uvalo lwangithi heqe. Uthi ngajampa ngathi hayibo ungene kanjani lapha endlini? Uthi ubhuti wathi hayibo nginaso isikhiya sokungena lapha endlini. Uthi ngathi kuyena manje ungani ungalayidi ngoba phela sokumnyama. Uthi ubhuti wathi sukuma wena uhambe uyolayida. Uthi ngasukuma ngathi ngiyolayida. Uthi ubhuti ngathi mangimbheka ngamthola ama-overall edabukile. Uthi sisi wami ubhuti lona njalo uma ngihlangana naye nalesikhathi ngihlangana naye eceleni wayegcoka ama-overall kodwa ube clean engadabukelwe next. Ngathi mangimbuza ngendaba yama-overall wangitshela ukuthi ingoba uhlezi esemsebenzini akasiboni isidingo sokuthi agcoke impahla zakhe zokuswenka. Uthi lona ngathi mangimbheka ngathola ama-overall edabukile uvalo lwangiheqa ezinwele zashwabana. Uthi lapho-ke ubhuti wayeseyehlisa ikhanda ebheka phansi esukuma ebheka phansi. Uthi ngathi kuyena kwenzakaleni yini uright udatshukelwe yini udabulelwe ubani kanjena yini kwenze njani khuluma nami. Uthi inyembezi ngazibona ziyehla kubhuti. Uthi ubhuti lapho ivoice yakhe yasiyashintsha. Yebo ngi-right akunamuntu ongidabulelile kukhona engifuna ukukutshela kona. Mina ungibona nginjena mina ngafa ngina 6 months yonke ngafa mina. Angikhoni ukulala ngoba ekhaya bangibulala bona ngoba befuna izindlu zami. Uthi sisi ngithi wena wafa wena usuyahlanya no bakushaye endaweni embi labantu laba bakudabulelele impahla ngoba phela manje sengiyakubona ukuthi wena usuyahlanya wena awukho right. Awushonanga wena bangalinge bakugide bakuhlanyise awushonanga wena ngihlezi ngikhuluma nawe wena ngihlezi futhi ngikubona umuntu oshonile akabona njengawe futhi akakhulunywa njengawe. Uthi thula yikela ukurasa ngilalele khuluma mina manje nginikeza ithuba lokugcina iyona chance yami yokugcina lena yokulungisa izinto. Ngithi kuwe mina ngafa engozini yemoto ungibona nginjena. Leyo ngozi leyo yayenzwe abantu basekhaya ngoba bafuna amafa wami. Uyawubona lamaphepha afike namhlanje lendlu isingeyakho ngicela uthathe lamaphepha uhambe nawe egarage thize leyo lapho mawufika bawufike bekunikeze imoto. Uthi mayinto ubhuti akangibheki. Uthi bayofike bekunikeze imoto naleyo moto leyo eyakho. Ngibona lezi zinto ngcono ngizinikeze wena ngoba ukhale kakhulu empilweni wawuthando la kamama azange uze ulithole ngoba uma wakho washona eyokuthola. Engicela kuwena ngicela ukuthi abasekhaya mabafika bethi bezolwa nawe befuna lendlu uvela ukhiphe amaphepha ubabonise ukuthi lendlu isibhilonga kuwena nale moto isibhilonga kuwena. Okunye ngizokucela ukugcina ngicela ungivumele ngihambe nengane yakho. Ingane yakho ithi ayikutholi ukuphumula ngoba wena uhlezi uyibambe ngenhliziyo ukhala njalo awamukeli ukuthi ayisekho emhlabeni. Vuma ukuthi ayisekho emhlabeni kwazi ukuthi ihambe iyohlangana nabakini ibe idlozi elihle kuwena. Ngiyabonga nokuthi uhambe uyongilanda lela langa wawungayolanda umama wayolanda mina. Ngiyabonga ukuthi ungifake lapha kule khaya ngiyokukhanyisela njalo futhi ngiyoba idlozi elihle kuwena. Uthi usisingithi ngeke lapha inyembezi seziyayetha awuyenzi lento oyenzayo awuyenza ungizwisi lobuhlungu ongizwisa bona wena ngiyakwazi uyaphila ngicela ukukubamba. Uthi mangisondela kuyena ubuyele emuva. Uthi mangisondela kuyena ubuyele emuva. Uthi ngisikuyena ngicela ukukubamba nginikeze ithuba ngikubambe ngibone ukuthi wena ngikhulumi nespoki mina. Uthi ngithi ingane yami wena uyazelaphi. Uthi athi lalela ithi ngiyibize uyibone kokugcina uneliseke. Uthi ubhuda vele athi was uthi singane yami ngayibona ime phambi kobhuti. Uthi mina ngakhala mina ngamemeza mina mangisondela kubona bayahlehla babuyele emuva.
Uthi ingane yami ithi, mama ngiyekele, mama ngivumele ngihambe. Uthi sisi wami angazi yini eyenzeka lapha, ngagijima ngithi ngiyobabamba, ngavele ngabamba intuthu, bebangasekho bobabili. Ngamemeza ngingedwa, ngathi ngivula amehlo ngathola abomakhelwane bagqwele indlu. Uthi abomakhelwane bathi kumina sengiyahlanya. Uthi ngabatshela ngathi angihlanyi, ngibona ingane yami, ngabona nobhuti. Abomakhelwane bathi umnikazi wale ndlu thina kudala samgcina, wena umbona kanjani? Thina sazi ukuthi wayaphi. Uthi ngabuza kubomakhelwane ukuthi kwenzakalani. Uthi abomakhelwane bathi asimazi, thina sibona abantu abathanda ukufika la bathi bazohlola indlu, abasitshela ukuthi ubhuti washona kodwa zange angcwatshele lapha, wayongcwatshela emakhaya. Yasimangaza thina lento oyishoyo, sikuthatha njengehlanya, siyizwa. Uthi ngathi lo muntu uyaphila le ekhuluma naye. Ngathatha ucingo lwami ngababonisa amanamba, ngathi ngiyayidayela inamba yangiphonsa ku-voicemail. Ngathi ukubona le namba iyangena ebusuku ngathi ngiyayidayela yangiphonsa ku-voicemail. Ngagijima mina ngaya lapha kulesa sihlahla mina engisilandile, ngathi mangifika ngathola kuklini, kungenalutho la ngisibeke khona. Uthi sisi wami ngiyacela, into engihlale ngiyikhalela ukuthi nangephupha ngisababoni, angiyiphuphi ingane yami, angimphuphi ubhuti, akavela ngisalwe naye, ngizobonga kuyena, ngimvalelise kahle. Kuningi angishiyele kona kodwa ngiyamdinga ukumbonga ubhuti. Uthi usisi isipoko sikhona. Uthi sikhona usisi isipoko ngamampela, yena simshiyelile ikhaya, simshiyelile imoto. Okubuhlungu ukuthi akasasiphuphi nengane akasayiphuphi, nedi ukuthi azobonga. Uthi usisi bafikile-ke abomndeni bamphikisana naye. Uthi usisi ngakhipha amaphepha ngababonisa ukuthi la maphepha indlu sibiza mina. Uthi namhlanje bangibiza ngomthakathi. Uthi sisi wami namhlanje bangibiza ngomthakathi ngoba mangibachazela lento eyenzakalile bona abayezwa. Nami mnikazi wayo mase ngihlele ngiyi-1 angiyizwa ngoba akekho umuntu futhi engingaxoxa naye, akekho ubhuti futhi ezongichazela ukuthi konke lokhu wawukwenzelani. Kodwa-ke ngibambe lawo amagama awasho ukuthi uthando lakamama zange ulithole, ngibone kungcono kube wuwe engikunikeza lento. Uthi usisi xoxa le story sisi wami, ngifuna siphume kweyami inhliziyo ngoba ngibona bangisivalele ngaphakathi kuba ngathi yinto eyenzeka izolo. Lento ina 5 years yenzeka, nginendlu, nginemoto.